Siki, the first question na me pese me bisa o. Any say na saying about mountain to say edutuo any enusem any poison no. E ka ho bi na say no sinitwa no mo amuti sinitwa ase no. Say ase mo ya atwe mo ho kakra. Enso na muti ase yie pa mpese mo kom anim. Me ba cho asem afa wasum. Na sa afa wasum a wadwene ye wo say won. Oh, sinitwa no obi ti say Portia. Ebe kasa efa egrupo. But nisem na okano enye nemri ache first no ena na omo ye yesa ebra na 1.2 wo hono ena na say no ehun asem na woka abi akofra bibisa pinya de etisa eja wo se sa de ni hokra nya no kra sa anasa ache we nya na ase Dabi. Enti Oboy Siki bibia ni ho sa se edutuo ni juju ni sa no ma no. Na me chese eniye ebra na wana ntu no ho no. Ena na sa ne ma ne na mu. Na nemre mu die eni ho sa. Okay. Yati ase. Eja Ghana for say eya na ya ye movies no, especially Kumawood die no. Wo sha ase hwe sene na wahunu ni asene ne ko. Enti e wo senka stories no. Eya in such a way say nipa no beka so wo behwa. Wadwene ya wo say won. Sinini die. Wo mo kasa ni nyina me ne wo mo nyaage. If you say sorry obi na atro. It will be a story. Maybe nipa fofo uhunu o te story na tia. Obi si chobi na oya. What they compare back not to say maybe esi kono. Ba all this ebe kwako yesi. Everything am o kasa nyese bia yesi ni na o tia tie. Dabi yes adete. Sinidie Sinibi o abakiri se ebe kwako ti say ekuti sa. All right, Oboy Siki. Muslimuka eno omububo muslimu ekikasa. Enti udi obeka say local movies especially Kumawood movie ni ekoye pa. What is it? Na me say enti Oboy Siki de udi I would say local movies especially Kumawood de no ekoye pa wa ho. Kumawood ne de ekoye because me nka say enkoye wabra enkoye na so da bia anu amu na meti eye bibia dia ba ko mu say ko no na omo pe copyright I said you be a story no so afa nwa kire the same story no yi part kakra bi na afri mu ni se ka na bi mu eye no so enti eya dia no eye chinchina aye nyina na sisa ti akopi obi die no de aye copyright ye na because so you want to say ni obi die sepa and no ne ade na aye Oboy Siki wa kan copyright obi wia obi concept obi hu say movie we die as Oboy Siki die na oye ne pa apart from that akwansidie ben na obeka say ewo sinitwa mu ebisa bibia ni wa ye paniyi a ye nhia akwansidie na kwan be ne be fa so a ye be yi afiri ho ama na boa ma ye nso esini no akwa ni mu eniema na ya ye bibiri so ye enipa no aye de omo ye no na omo pe one way ade yo no dodo obu on ma ye nyaka se eje ku na wodi ne ya e beto a story nem fa eje ku kura so omo de eje ku bam ye ka de ko yo nda se na edu so ye ka de ko guma na edu so ye chasini na wi kura na wodi ko kire marketers no ehwa na ka chom se sini a wodi bania so sini we die na wewu ga de we enimu a ti ko twani kim sa nyama na ye na eno na
amoye watwa sini na wie me ba o Oboy Siki wo so watwa sini na wie na sini ni bibia ye kama why de tie wie bibia no wo di koma marketers na omo se mun san fanko na mun fa nipa ba ku bi enshem sa na wo pa kire mun twa fanya kojo ka chai shim ya kucha ya ri ya shim tuwo te sini be ba no on na kwa na bi